Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sembut Menteri Rangba Kejala ubakmi ya katana transport uba singaw balang dhar ulalum ya kejelang bat kinong yalam ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ban yathiriata ya kabaidai bat ka jingdawa kinongnya tourist ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ban khangla de ki kali nabar ban kit ya ki tourist ya ki jaka joka ki badan hakani kejala. Habakaran cikila pathai kubor. Nong aikitin ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association uba balaje jirwa. Uloong bakani kadai kasin ka baar. Ha ka jelang bat ka sorkar ban yakran na kabenta ban wanra ya kita kian ban khanglat ya ka jingwan ki kali tourist ki banabar ban kit ya kinong jungok ka syakaleng ki jaka ki badan ha ka jela. Ula penpauru baka jelang kandang yai peteng bat kampat kod henrei ondang beteng biang ya ka jelang lasai kasi. Mentah kasih itu kalau ada lang bagi AG nilayo bagi show bagi discuss halor jom kita ki hataki issues ki legal issues na kalian jangka state government mana kalian jungi ladang implement ni kini ki policies bagi kuat mangi akan no berkam kalak dan kejing kejing challenge yang pokok te tang kita hi te ahadin tak ni kentang nilayo yo bagi play jumut but insadon biang hi meeting hapring jungi ki AG mangin yo ban formulate ya ban muat yang tak kalat kelenti bagi lak ban yo kata demand jungi kata pakalong ingin restrict na bangin sya kita kali ki bawan na ba ki bangday registration ML ban support tourist pa isutu jing shong meeting halor kani mentasing ni akaran ba halor jong ki legal issues ba ma kamta meka trading by non tribal act 1957 53 59 nang tapat ya kani ka motor vehicle act nang tapat ya ka RTA ko bangila yo pani syong ila ya discuss ba halor kita an bangilap ba ladang implement ya ka RTA ru kadon ki problem si ma kelamar ba kini ke ya kita ka one state permit de lada menta ka kadon ska all India permit nang tapat ni dan ska three state permit de ngila ya tainya ba halor kita kuno bangin yo banwat kita gila denti bangin yo ban restrict yaki kali banapar an kani ru impat poi dah kata ka finalization mangile ingin shim kita ke steps kani kadang long ka on top proses kadang ya kecinya keren kadang ya kadang ya bahkan ingin saya continue yang kadang bangin yo ban finalize kita ki rules na ki regulations bangila ban pendon kam ban yo ban restrict kali banapar madrung ilaya keren ruhi halor ndai tangki niki loss ya ki an ki kanun ru ndai ilaya keren ru halor tujung ka competition kata ka market competition badan hapreng juga Meghalaya baka Assam hapreng jungi driver kali kuno bangila banya compete mah apa ka market for the meantime kita ki stop gap measures bala banyarap ki driver jungi berokai ilaya keren halor jungi kita halor jungi kita tang iki laws ki laws ma ki legal issues badan ladang implement ya restriction na kita ki jingkhang banle ki kali banapar ni support to respond ki kita jige lamar ba ka 3 state lamar balik ka 3 state kalau ajan long hikum ka all India permit the only difference ka long ban bila ndakan dia ka 3 state nila ban apply tang kita ki 3 state ki badan permit ada ka di Assam Meghalaya Arunachal Assam Sikkim kadai la ka jom depending on that only nila ban ya mereka all India permit pat kalong pa all over India so kata ka permit menta kadang ke restriction lada implement tangi ki 3 state permit ru ngimla lamar pelika tungku ber ka MVI amar ka kum ka MVI ki sen ka kali kalau ada permit jong betul state ngimla ban restrict ya kita ya movement jadi tapi halo juga tahi ni dapat pada kiwai kilat kilenti ni ladan hi kiwai kilat kilenti pela propose ngalo government bana kalian jungi bangin page bahala dah ngila nem la ban implement ni kata tambah mentah berkait ke syong pat ka government la kala nem la ban implement pada kita steps ku mangila discuss support halo juga tangi haban sutu ba ni haban syak na kalian jungi ni sutu syak ya kata ba ka policy hi kanu ka policy ka bampor hi ban frame ban rekam ne ban wanra kanu ka policy ni sutu bat kani ka policy ru kambe ka pertama ka kadi ka pertama ambar bah po si jungi pat don reka Meghalaya motor vehicle rule ndai hadu pentarung ibut bagi ka Assam motor vehicle rule
de let's say kan ni lemba jong kan ni ka jing shong ni hap ni shong lamar bele ban yo ta ka solution ne ta ka motor vehicle rule mengikwa mani de kanu ka kam ro ngim la re man shi ba man ta ka sngi ni pan de la shai la long kan bumper de ngir una kaliang jing ngir ngin hap ban je shong ba ban na kaliang jong ki administration jong kaliang ka sarkar ro de ngin hap bet ban pulut ya ta ka por ma ka sarkar ro kan hap hi ban invest ka ta ka por ban yo ban pentri kami ta ki jingran kam jong ni no ngan komen ni kata ngan komen than ni kata ru kalong ka be namar bale kan ni ka wan na du muswa kala ngila kumbang itip ru hi ka motor vehicle act jong ka central government ka wan in 1988 ma de ka jing alwat lada kara ka state jing ni kala la ido sampai sinam de se hati ki por kam pada don kam than ni kata ka motor vehicle namar bale kidang tuna kali Aray community ni kisnam na duki arjar pendai arjar shpau ni there is a huge drastic change kadang ka change apo ke jingdan jung kali apo state jung ni te lesin lengba jung kata hi ka government ru mata ka stang man i pangidon kam ya ka motor vehicle ru apo jung state jung ni kumbadan ka asam kumba kumentahi lai ihi mentala asnam lai shong mani trai banyak keren apa kan ni te asnam mentah te mentah kadang ya ini sutu hi kakma te kadang ya di sakmat kajinya keren kajinya sulok kan ya di sakmat ni apa ni shong kat pangin pat poi hi apa karai ko ni hun le baro jing anut jing dawaj ni yo ban hi ting tekan dan biang nasai lai kon kan dan nasai lai Kapor ni patip rumah lo sukong lai biji sepentip sipet iki But Joint Secretary Transport Department Tourism ni sadan biang nasai they will be setting again in shop biang nasai banyak keren kalau jeng ini kemat ini pernah discuss ini buat kita stop gap measures kita jingerap pengilaan nak kalian jong sarkar penyerap nak bertanya di driver kan pengimpat yo tentang polisi Kapor kasih negara touristic station kebal kuat ban syai sik peradaban namal along genjak untuk ngatrai kelai bagi along genjak si kinong ilam along ni kata yang si gendon kum kata yo le si gendon kata ke ke bang ong nagal yang jong kum presiden jok iki dia bat angkat ni isi member ni ki khot pura jong ka ikim dia kalau saya sih pai ba kalau ba ni kan chong kliti tu mata ni wat ilangnya rumi lagi bi pok jing keren ba government bat lada nakal yang ini kalau publik nadu kongsi kalau pada kini jing angut jing yo kamot kan polisi ko ke tiba hamjur su banyak tekniti ki bangla de sim iksinjam kompani pat kali kum tu bantu support spot nah nakal yang jing yo balada kasuf ka kam skap ke i bangne kalau hamjur su tu kala andai kan poi popor ba inong yelam jok i ki bi sakem ai ba ki sakem inong ki bakloi kan uluk benta apa ndai nya ka hop di binyo bai kat kum jing dawa kum kinong nya kan mai ke bri